Ipriasa bahai pi baro asya kani ka YouTube channel ka bangala ai ka teng ka BM Solar Technician and Electronics. Deha kani ka channel hi ngan hikaya pi dai bat ka solar bat kamju uru habi dai bat ki tiar electronics ban repair. Tementangan pi bangan repair kani ka speaker repair no yau new charging ni nomor bola adu dengan haban place na daw way tayo mentapit ka mesyo maga alod battery tingha ban law kini screw ni plate na gani tu ni pin pe ula do tengi haban repair na daw way ni pin ni tin kin tha na daw way pin tingin pandai na daw new daw new wire pin no charging pin ni pandai na daw ni hang thi khnang ba amaru khambhaw ni banyaw tu way pin soya katangi haban wat ya o ai udon positif ai udon negatif nomor hang ni hi kemang pin yang ni nomor bang ni la khoj te ngin persang man wat ai positif ai negatif udon te kitiar gi punan kam nyap kam new new soldering ni bing haban kan tha ta bing hab block hab online ta uniu deu jumper wire bang haban pandai hani kan ngin jom nang ni hapo uniu charging pin ni nakta tingi hab ai ro ya kapis kani kapis namala dangim ai kani kamon kam dait kan rangi kan tha wire tu lead kamot kam dait nakta uniu deu lead haban pandai kani kapis ba uniu lead khanang ba ka kan dait ba ni ba kan scam tapi mentang sedang no so katang haban pengklut choy uniu na ni hab ni klut choy uniu na tan dolak klut uniu na min sa penut kam tentang tak piswah ni tangan ni marang niam tu pintu ni pendai ni lead hang ni pendai hang ni pis niam tu shoot lead long tu mình kan tha yo ya man kan tha yo new un positif kan yang ni ta sang ni adin bing la dep ban kan tha kum tu ting ha ban chat siu ni khnang bangin yo ban wa di saya o negatif ting ala kla mga ban pendan
new ni hap na yung new negative ting di benua jauh positif mah dengan lau no so yung ni tangin pendat daun ni bayang udah yung negatif. Di mana pendat kem tu tengi hak ban chat sang ni ngin wat pada nang ni iau o positif udan hai positif nah tangin sa ring terus sejanin so nang ni tu pen me tangin si nang ni tu tu la ada light tengi hak ban ring biang terkadang ni kam bateri ni kam em long di pasan ni keti yang dai ka basin jar ha tang alat kendia ro ka dik phagala e ni hapan ai ni pies kampuan kenang ba kanom like kan scam nên petai biang ni man pa nero light no tu hapan scam bukan scam ha ika ba dik pha kan ni ban pen scam ada kam biang em ka kam scam kalat untuk scam ingin si so charger ni betul tenang tangin si ang ni si ang ni betul ingin wat kanya ai pu positif udan kan tu me LED light dan seno benda itu kamuan gading
kemudian ba kani hapsina hablek da OTP 056 kemudian ba ni pe kamdan ni isu bakal akuat ke adam tagadaw jinjar ba ban yo ini bentang ni tentang ha ban penon kam no da way device da LM2595 tinggal ban connect no daw ni OTP 4056 mo ni nomor ba ni la ko ni jinjar ban bandai sulring tinggal penon kam no daw ni tegam no bala ring ni pen mangan sharing ngan kot no ke kamera nomor ba jinjar ba kama kamera ban ban wiring tengah sa pun iya pi kam no bang le wiring tu ni pengal ada ban le soldering tu oh ya ti hamar hang ni la tho hi B plus B minus ada ni ha pe ini sini siliang kamu udah B plus ni siliang B minus kamu ni udah U plus O minus ni udah U plus ni bihap ko na battery pengin ko na battery mah bang kumno ni benta pon na battery ni tingin kot ikan dia nomor sani kanang ba ngin la man pendat ni in on ikan dia ngin nai od kot ngin si taman yo iti ikan dia na kena poan tu nak tangin kot song ni deh jadi nak tu ngin soldering dengan sependat jauh ni dengan kampen jerong wayar dia Tek ni plus ni pasau ngai pra pasau bayong ngai pra bayong ni vitamin na
Kemudian mengadap pintu dengan soldering biang. Menambahkan skem. Jadi nak tu ngin cat shwa long kum no. Mungkin ek shwa ni na. Uni hayu. Uni. Long ta ngin cat shwa. Ngisi nang ni. Betul shwa long kum no ka charge nem. Tukum tu kamut ha kala charge. Tikit ni shwa sipor ka bateri charge nem ngin sa penme ni ka kame ne kame. Dahadian kembala dap si kentai tengin persyang penme no ada kelam kame em kanika Bluetooth speaker mah pengen penme no. Welcome to the music world of SS Bright. The Bluetooth device is ready to pair. Tengyo i bakara long te tangkom tu hingin chna ka lada pi sibuk lada kala don ka jing thuat nang tu na po ban si pin te pi hap le da daw ni OTP 4056 da ka pi kon na ka dur kom te tangkom tu ngai skam bakanya rap ya pi te lada pi pa song thu ro sa komen lada pi kwa ban yo jing tep sa ki wei ru sa komen sa jimut yang khanang ba ngan la an pni ya pi te ko blai sibon sa siampat bagawi video Tamata baro ala ada ban snai kan ni speaker nak tai ngala bu nang ni ban charge ba ini nama nang ni kemba oi pi bakala ila khoj itui kinjau itui babu yau tu o charging pin nang ni tentang ala bu nang ni banang ni ngala bu not komput ha marang ni pen ni pi mah dah pila charge nang ni kan sawan ding hang the po Keding tu lại sao pengen apa lep nang neo basat tu lại sao la lep pendang pengen dapat me tu lại me sao muốn ba phap chat nang ni phap pe nang thikin yuan tu lại sao nang thi nang ni tela ado mali issue tu ingin pen me mah Welcome to the music world of SS Bright. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. tu kala long tangkom tu hi